Sikayo yo. Jabe urinzira hariya. Wari kwinzira. Kukuru kunda mwenye kibo cyose. Asuriye. Ndakufatira kamera. Senga basikararize. Ona kamera basi. Keve inzirayo. Keve zayo. Abatanze amafaranga muri he? Pasi yari he ko ntamubona? Pasi ko ntamubona. Okay. Oya, muri video siniko namubona. Pasi Happy birthday to you, Nene. Happy birthday to you. What's it? Chance. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sabukuru nziza nene. Sabukuru nziza. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mazuzu. Nenda uzani winyo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza nene. Sabukuru nziza. Production G5.
Contraction faz hoje. Ziza, saukuru ziza, saukuru ziza nene, saukuru ziza. Kata keke tuje, kata keke dadi dadi, kata keke tuje dadi. Jaisi oye, oye sifaisi oye. Sifaisi oye. Leo yavuye hanga tunakataringa. Sifaisi oye. Sifaisi. Kata keke tuje. Kata keke. Uyu no musi udasanzwe. Ntago Jackson ndi kwijambo. Uyu no musi udasanzwe. Umunsi w'iseri idasanzwe. Iyi seri ya mbere Burundi. Usikie. Ntangiza mema muragize Imana ova. Muri mema muragize Imana. Dutangire mema muragize Imana. Kata keke tuje, kata keke tuje, kata keke tuje nene, kata keke tuje. La vie de cora. Bombo cla nene. Nkuko mubona umunsi nakajembe gicince kiradutamire kwitemo kandi kuganira umwana yavutse tugira twitemo anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire nene joyeux anniversaire. Imagine y'ibiryo iri he, imagine y'inzoga iri he, imagine y'inzoga iri he. Cameraman. Oya bibija mu birahure. Icyakirakeranye. You are welcome. Nibizakoro wewe. Nibizakoro. Abantu barakura kubanje kura. Usigaye witamo. Ndakashiramo. Uno musonoreka gwashiramo. Usigaye witamo agakura. Ibiboni mubishire mureke kubishaje. Umumwe wese agishire mu kirahure ciwe. Denwera mwa. Okira kugurura. Fati. Chiramo bembe. Cheri. Kura puneri. Cheri. We cheri. Kura puni bore. Cheri. Cheri. Oh yeah. Não kura puni. Eraba, kura puni anje imuyu. Tora. Akira. Fatwa. Enjoy. Ndakubwira ngo kazi. Where is it? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Wewe! Ewe kumata bakwitache sigutse. Jivi biraba. Ahantu hari abantu batari gutwenga ngiye Yo fangase kwa hiyo. Harimo na indikaze ni Snapchat yo none jakure tuoneka remo tweze jakure video irimo content orane abana barahari byo rubanza bari babitsabye abantu kurizo niko biraboneka. ni sawa Afisi kandi kuzona byo bibona aho sawa ni sawa sawa
Anda mufotore none. Ko mu rubanza nari umutumire nabona umuvuyi. Ehera nanje ni mu ndabe. Ayazane kandi Umeze neza. Kandi usanga hariho group. Groupe yi. Na group muri paise cy'imifashije. Aziko yemera amahera kwa nene ayakange. Duhereye kuri None ya ngende kwinywera havuyemo atendo wayo official agira tange 2 karisi kandi yemeye 10 wo ibihumbi 10 hega yeze kandi rero uyagorore naho bariza na kamera yabone kamera wese amara nzende yafata mna noma alijeba hapa kamera twafashe Oya, utari ya Dani. Lega Dani. Lega. Dani, egeraja. Oya, umbiriza, hindura. Abatanze amafaranga mahera. Hariho umuntu akingiye rayitingi. Sikayo yo. Urinjira hariya. Bari kwinjira. Keve injira yo. Keve zayo. Abatanze amafaranga muri he. Pasi yari hehe ko ntamubona. Pasi yako ntamubona. Okay. Oya, muri video siniko namubona. Pasia. Mafaranga mushandi karanduje ova umwana yabuse kanya barakongera makandi kantu namwe bafana twaba Oya. Napa narufise ndije kusumufuko mandagumiki oya nube hafi y'abacokora nyinene nube hafi y'abacokora Pasia. Kata keke turye turita wewe bomba Turi cheche ngasha
Kata keke tuje, kata keke tuje, kata keke bonindome. Bonindome. Uoni nene mubona. Uoni nene mubona. Enjoy nene na mya kijana. Nene na mya kijana. Wewe. Na mya kijana. Mya kijana. Nene na myaki jana, na myaki jana. Wewe myaki jana halire. Na iliyo. Happy birthday to the monde à la maison. Hagiye kuvuga ijambo, oya bureka tuvuge ijambo. Narinati hagiye Jodi sotozu. Ouais, toya suririmba twese. Turirimbe. Aujourd'hui sotozu, happy birthday to the monde à la maison. Happy birthday. Turirimbe. Happy birthday. Happy sari mwenye mtu mwaka navuji. Happy birthday. Happy birthday. Kata keke tuje. Kata jeju namike omba. Jeju namike. Musemura. Murabi musitaba mgenaja. Ingenaja keke. Ya arabitafuna. Tambira kurukuta. Kersi. Tambira kurukuta. Buri muntu wese agerageza kwihereza hamwe. Yo, sheri niwangaburiye baju. Niwangaburiye. Jewe gusa na beni. Naba nibarafite ibintu by'ibitera. Kata keke tuje, kata keke tuje. Aya, yo dani go wongere. Ya. Keke tuje. Masusu imyaka isese Inyuma turare cyabo mari cyariye. Ko nta foto n'abaye. Oside. Muri pekeke. Aho kirage tunigipuru. Unaona bawe. Umuntu watamitswe kuri keke ni Dani Films Company. Abero. Marisha kontete Raisha. Anaisha kontete. Ariko yutami ku muntu ko. Izo ni bibaho. N'abahungu bariyo. Tamika, musome. Tamika, Dayo. Mbona impamvu Dani yaguma kwirukana na Narinzi gahunda. Ivyo ni da filime tuvuze ngaha baje kugira filime. murakoze kukavuyo kose Tuvuga ijambo. murakoze reka mvuga ijambo mwe mwariko muravuga ijambo mwariko murani none ko mvuga ijambo nawe mwariko muravuga ntaza kuvuga bo okay
Normalement, en fait. Normalement, en fait. Square different. This is a party. In Paris. Square different. C'est là. Yagamukama. Niko ndavuga ngo umugoroba uno munsi habaye ikintu kidasanzwe habaye anniversaire y'umwana wanje nkunda cyane nene Yo now dinina nagusa nene no yo rero hari ukuntu kanciye mu matwi numva ko afite anniversaire ngo yavutse kuwa Mungu ariho ejo bivuze ko aza kuvuka saa sita z'ijoro so ndavuga ati rero ko biruko kandi dufise shooting ku munsi wa gatandatu ndumva n'umunezereza kubera iki kuvuga ndamukunda rwose kandi abasore bari ngamwihanganire bivuze ko ndamukunda wumva babaye agira hafata yifate cyane nyine yumvise bigwa n'abashaka turike mukunda ndamwemera ndamwubaha nene nivyo bikuri I love you uyu mukobwa n'umukobwa adasanzwe murambarira umukobwa adasanzwe yagiye anyereka urukundo rudasanzwe nyine arankunda nyine usanga yakunze nyine birandeba kubera kunkunda nyine nasanze yakunze amaso zivuga ndabona mu kanya harabaho no kurira ova uyu mukobwa badasanzwe nahuye nabo ndi umukobwa w'abana benshi kuko nagiye mbyara abana benshi b'amaraso n'abasinema rero umwana navuye muri sinema mbere umwana w'igitangaza kuva yinjiye muri sinema ahantu hambere yinjiriye muri G5 ndasindesha yinjiye muri G5 ama acaba umwana agahemuka ndatimuca kuko abandi bohemuka bose bakagenda we bavuga ati nje wange kweli kuguma ko mbyukuri ndamwiyumviriye ko ndumva bisi ibi ndiko ndavuga ko dukundana ankunda nkamukunda na madamu niko abivuga mu miseze nabonye madamu ambarira ati muti jewe n'ukuri kwima mubakinnyi cyisi ndagusabye uzokora ikintu nyine aryoheje arabisaba ko wamuja hanze ukaja za Kenya he kutazanira kado nene muzanire nk'ikintu cyo mwongere kumuti amuha uragerageza okay reka nanjye mfate umwanya ndabashimiye mwumve ko umutima wanjye unezerewe kandi cyane kuba ndabafite n'itara kuri jewe ndaryohewe nk'umutungo ushobora kwibaza ndabakunda cyane urukundo munyeretse nagenze uruburuka ibyo munkoreye nanjye uzobasubiza mu nkunda bibemereye ndarengewe ndanezerewe anutuye iyo mbafite bya murenge nakipuje ko nubashikanirizo bitanga iminsi kuko urukundo munyeretse si bose babifite umuhana gwa yo pasuriye ndakufatira kamera yo kamba sikararita basi umefuha acha na kamera basi wamona ngo nikushike kamera ndabyari kwishimira ese kugira mushingaha yo Ari ni umunota twari kuba dushite kuri byinshi twari ko turakora ariko niyumviriye muravuga ati reka tumukorere ikintu n'ikinene ibindi biraza mu nyuma kandi suko ari byo byari bifite akamaro kurusha ibyo twari ariko niko umutima w'urukundo mwari mufite n'ukuri ndabashimiye sivyo nobaha iyo ndakifise n'ukuri no bujuje ikintu cy'izahizowe nuko tutafite ariko mwumve ko ndanezerewe ndatunguwe ndabyiteje ego n'ubwo
mana imuza nenda hoze uyu Nabi ngwalo kongo ikigase nuko nakamenya ariyo nawe nari niteze nta kintu kimwe narinzi yo kukaze neza ko tuje ibintu nabiteguye rero ndi baravuga ngo amasirikare benshi barayamenya kuri akaba ari ukuntu narinzi kimwe mu byanunguye ndaryohewe ku buryo ntafite ibintu byinshi ndababwira ariko mvuga ko ndabakunda igihe cyose muzongera ndabakugana urukundo mwongeretse nacyo nzorwereka turakundana ofete iyi timu igitwe n'urukundo nk'ubu navuga nuko nahabonye urukundo même 50% y'urukundo ruri muri jewe narukuye muri G5 bivanye nuko nababonye nuko nabonye bakundana bivanye nuko nabonye yitanga uwo muntu wa mbere nabonye akora ibishoboka byose kugira abakinyi bibo banezerwe kandi ntituba tubuze amakosa tuba tubuze ikintu bitumukorera ariko aratubabara ibyo tuzirengagiza atitaye ku bikorwa byo bigo bigenda nabi atitaye ku bakinyi be bariko bakina nabi atitaye ku kintu kanaka ariko wewe ibyo byose arabirengera akerekana urukundo kuri ube ko ndagushimiye kandi cyane ndarengewe ndamutekera vuba ariko ube ko ndagushimiye ongera ushimira n'umudamu wawe kuko unyumvira sinari nzi uko naciyumviye ariko kuko afite impamvu yaciyumviye nanjye ndabakunda cyane ndabakunda ndabafite ku mutima nzobahorana ku mutima iyo muzohera nzoba ndahari nintoba ndahari nawe muze mutahure ko byangoye Tupresente. Nuyarize nani nuyarize. Mama nubatatu ndabiga kweli. bavuze presente Okay, murakoze. Mbandanye nkuko natangiye mvuga ijambo, mbandanye mvuga. Hano nibaza ko abantu bahari nibaza mutamenye ni babiri. Sibyo? Ni babiri. Babiri bose n'abademu beza cyane rwose. Arenze. Umwe ni taille française, ubundi ni ndambu Americaine. USA. ubundi ni mukubwa bari bamwe Munene munene. Yes. Bo, reka mpere kuri ubu. Reka here ku mwana w'umukobwa wawe. Abiruka Miss. Miss. Urabona ko y'umusanzu mwana. Ibintu ni hatari. N'abana nyine. Muri kabana. Nyine dukora ibikorwa. Uyu mwana bamwita Ahilem. Wow. Amarade nkafise umwana yitwa Mwana wanje mukuru. Mwana wanje mukuru yitwa Alem, nawe yitwa Ahilem. Akaba ari umuvukanyi w'umukobwa yitwa Nuno Sula muri video. Bose bakaba ari abantu bifuza ko bafatanya ibikorwa muri G5. Bomboka. Musanzwe rero mufate nk'aho ari umwana wa G5. G5 oye! G5 oye!
rero ikintu nabonye nuko ari ukuntu bakwishimiye cyane sindakaba hatinda umuntu namuhamagaye ndamuhamagara Nunu basanga musharamaka ariko turakora agafilme kara hama ari ukuntu twarondeye agasene tubacomeka rero hano mwisi y'abasore bakurikira unaniona yaguma ngo aseke nimebe telefone uwe nimebe telefone agumorondera akayaga natuma n'umuntu rezo yarabuze ndabizi nabyumvise contact yawe zarabuze chama rero comedie ninde atari chama marero comedie bomboka ya pasero mo frere none oya pasero mazini yarahejeje hari ukuntu abirimo neza nene tubana yagasene barakina ngize gutya numva ku mugoroba ukuntu bamiranije nawe nyene barambwira mwana ni mwiza bona arazi gukina neza hama maze kuvuga ko yakinye neza nawe naciye ndamwiga ndamuganiriza tubaganira ati bavuze ko ubizi mbe gute arambwira ati mu by'ukuri jewe nashimye no kuba nashoboye kuza muri timu yawe nta bikiganiro nkora ndahageze naryohewe cyane nyene ari ibintu nkunda sinema ndabona nkabona bagatwara umwana wanjye hari rero none umunsi yavuze ati yumvise aho turi ati kazi turi kumwe hano turi muri shooting kandi umwanya n'umwanya nawe nyine tubona ingene bigenda arashobora gukutamo akantu urabona ko banasa na kesi abana bacu nyene mureka muri ukuri n'ukuhe bakaba abana bacu bagakina akantu bisanzwe nuko rero imbere y'uko ndamwijambo imana ndamwijambo abanze yivuge tumumenye nakazi nawe nimba nakwanga akarira umvugira hanyine nimba nabuze byo ndabaramukije mwese ndishimiye kuba ngaha cyane sinkunze kuvuga ijambo ariko numva nezerewe cyane sinzi ukuntu ugaragaza umunezero wanjye ibi aberavuze n'ukuri je ngira kuva umunyeshuri niga wikeme cyangwa kuva niga na primaire nakunda ibintu by'sinema cyane mugabo ndi kwishuri ndakina ama sketch byo kwishuri y'amateatre hama vayo kwishuri umva biba bihereye nyene uhejeje ishuri ngo nguma nushaka tuya hano ko nakwira nanje mu bandi ndabura bwo n'ubundi umuntu yambaza ati carrière umva wahombye cyangwa yavuga twumwa twise cyangwa kukiya amareresi rero ndumva nishimye cyane menga ni dream come true ni ndoti baye y'ukuri kuba muri mwebwe kandi ndumva ndagushimiye cyane kandi nasibwo kukunyakira zobandanya mbumwe muri mwebwe turakwishimiye amashi ku mukobwa mwiza uva Dani nabitishimye ya sio kwa cyabo se bagire ubwo bu tabache yivye rero agateka ukamye uva agateka ukamye karibu sana production democratique umushiramo nga yaheze kausha ubundi mushitsi dufise hajya ntibamubona aratabona muri kamatara uva muri kamatara shimama abo nabo umwe yari munini uraraba umunwa nk'ukwepe ngukora amababa uyu munini tegerino rero kugira itangire aho itahoze oya namukuye itara none kumengo murafunga Bego ni clip. itara cyamamare hariya ndavuyeyo basi kanyare bashira riraje neza Iriya barira. uyu munini rero yitwa Aline Aline ane sawa fasi yitwa Aline bityo kandi n'amatoshi dusanga tuzinanye umugenzi tumaze kuvugana kenshi twaranabonanye rimwe nawe nyine ni umukinnyi wa sinema kandi akunda sinema cyane ni umukinnyi wa sinema akunda sinema cyane sinzi ahantu yari yambwiye ariko arakina kiriya gihe ndimo sindahibuka mugabo asanzwe ari sinema ntari muramubona
bivuze ko mutazikurikira twayibonye yego iyo ni ishuri abo nkwe ishuri rero wowe wavuze gute avance CEO novuga ko kubera adukunda akunda na timu yacu yumvise ko turi muri shooting nawe ashaka kugira agera aho turi azananye na Eliane kubera basa naho barabana hariya kote Charama barazanana rero akana mu Rwanda numva ko biraryoshye nawe nyine n'uwacu hama kuca G5 zakivugana neza cyo nacho mbuzuye ngawe cyo niko nikakunda timu ya G5 kandi afayifuza no kwifatanya nayo cyo cyo ngatiye ndabe nitaraga timu amashi bobokra ira wakoze cyane biba waje hano tumika gusanga kwitere wakoze kutugaragariza urukundo nawe rero urakajana uze ko wadusanze ko watubonye nyuma wabonye turi fake oya bivuga tubimenye cyatumwitwarira ko atuye turi fake mwahoze cyane ndabashimiye amaje cyambere ndabakunda cyane bamwe bo barayumva cyane cyane akunda aberi gusa hama ndaryohewe no kuba ndi kumwe namwe nifuje kenshi kuba ndi kumwe namwe bamwe ndabazi aba ndabazi Mare twayibonye najewe aberi twarayaze kandi ndakunda kuri timu yanyu cyane rwose je novuga yuko nyine muri abantu ba mbere nyine numva nyine yuko je mu gikunda mutima wanje muri abantu ba mbere bakangahe muri bakangahe bakufisa kokanu G5 production oye G5 production the CEO turi ba mbere okay avance ba mbere G5 ba mbere production oye okay hose yuko mukundwa kandi ndazi ko atari je nyine ndabakunda abantu benshi barakunda timu ya aberi cyane ama ndabashimiye cyane kuba mwanyakiriye mwafashe neza mwafashe nkaho nyine bamwe munzi tumenyeranye ndabashimiye ama ndifuza n'ukuri kuba nguma ndi kumwe nabo G5 n'umuryango wagutse umwanya ndazi nawe uzisanga uri muri rero mwakoze nuko bimeze agenda kinye novuga okay director afise jam jambo kuri director naganze Kristo ndababwire munyumvirize mwese ndabasabye mwese munyumvirize kandi mukurikire sibyo Dani munyumvirize nayo Dani oya veyo igisanzwe Dani icyo ngomba mvuga ntigisanzwe sibyo mama icambere kimwe ndashimiye G5 amashi bashi kuri G5 amashi meshi mwese bwa aje nyakwisa amashi kuri G5 amashi mazozo amashi kuri G5 meme G5 production avance ndashimiye na CEO wa G5 amashi bashi kuri CEO Bomba Crat man nsanzwe n'umuntu afite umutima nihore hari umukozi w'Imana avuze yuko ari umuntu yafise umutima nk'uw'Imana naye nabivuga yafise umutima nk'uw'Imana ni buce mu gace niba ni gute yambi asurukundo utagikora kuko
impamvu ndabivuze uko mwese murabizi nene urubanza n'ubwawe ushaka kubinjiriza ko ndakunda umuntu muri kiri jewe mu minsi yahera ndibaza mwarawe byabaye sinashoboye gushimire G5 narabuze sister wanjye mugabo abantu ba mbere bitayeho ntibijyanye ariko muga impamvu ndiko ndashima nuko avance bro naribi kuri noze kuri boss wacu kandi nanjye niwo mwanya ndose wo gushima G5 muri mu bantu ba mbere banyitayeho mu bantu ba mbere bambaye hafi kandi cyane gose byaranezereye rero ndabashimiye nongera nshimira na CEO na Nene nabo dukorana ibikorwa hana ikindi naco nagomba mvuge G5 hari kubera ibikorwa G5 hari kubera urukundo rero muri bwabo nyene bavuga ngo adeshi ni gahora mwitaba jewe nka director wa G5 uri mu mwanya nimba yuko niba bikunda alopako nire niba bijambo bya nyuma niba ari minota nk'ibiri kugira tubandanye ibikorwa ntihagire igita kubera hari akandi kandi twabaye n'ikibanza turi tubandanye ibikorwa murakoze nasunika agasunika rugi haruguru uri hano mba ndarusunitse ubwo wihangana reka n'imbaraga sunika muyaga haruguru hari agasika bwagana gakigaje nagachi umuyaga ni uhari ngana nagachi vuga neza ndikumenga ko nagachi rero nivyo naje nkuko nabibonye uko twatanguye afite tusa nk'abageze ku musozo ubu ikintu gihari nuko wotegura amasene yawe n'abagira bakiruka bahamagara utarajya aragenda yarurage mugo ntibyice shooting nuko shofije n'amazozo mwumvise abantu bajya si iho batarajya arabumvira ariko ni muri rwa rukundo nyine urukundo rwo kujyana ni muri rwa rukundo okay ahubwo Imana ishimwe ko ari Jesse gaye nyine kuko urashaka gutora uwundi agakina je nkaba ndajya na kintu hama ikindi je Imana yarampaye guhaga n'amazi nkuko mubibona yewe je na mamazi ntakibazo nkigira cyo kujya nkumbuka kujya hirya yose niko kuri nako ejo turi muri shooting okay rero byari dukuranije ngaha muri umwanya tusoreze ngaha ariko ndabemera kandi gacupa kamuka bomba clap man wewe nakaza mfite jambo arivuga hanyene ariko abanza marira ijambo reka bavuge sinatana vote kubera umengo sinoba naje kandi nituvugira hejuru turadushimiye cyane batwongera igari jabo ry'umukuru ry'ifura nuko nitwica shooting ntituguma nga hanyuma ikindi niwa ndazi kuri kurategura imanza za anniversaire niwa dutumina tuzoza urubanza rwawe tuzogwitaba kandi nejo tuzita Burundi bw'umuvukanyi wacu afise ngira muraruzi umuvukanyi wacu Nene afise urubanza nk'uru tuzoba duhari wese nk'aba nizeye ko atawuzosi murakoze Imana ibahezagire tubandanye ibikorwa ubu umwanya ufise director wenyene nta wundi muntu yemereye kubwira ijambo na jewe ndazivye sawa bamaze kutuma basa uru no mwanya bampaye